Hi guys, tabon sabin si bay tung ni ko hen avialen kimoto thaya dam na ipiwa pakai Jesu Krista thangwen man lang tu ni ko hi kahin sei nom he la dang hi po in ai chu thil hi achom pi hi monetization anaki boltan mi dang danga jong hinla hi chi ho a mistake a ho hi achom chu mo men hi achun hi chitabang ho hi kihilna man the na diwa tu ni ko hi video avela kahin sem ki de in aji chu ipiham tile number 1 he diwa chu at send hi ni kinai thei lo hi in titeng le video ho hi he diu khat chu nang ma le video hi jong le nang ma le ka video hi jong le YouTube community guideline in aphal lo jong ki na la he chun he diwa de chu he chu tu nai cha chun le seite kiti channel khat hi monetize kan bol go na ma hoin channel a hawin kum lang jen ane win khat chu monetize hi thei lo phanen ri sound phanen ada havin khat hong ki nen khat long chu monetizable kit go lew chi chu YouTube community guideline to kitu lo khain tan ada la ki na khat hong ki nen heti a chu na bol ai le ni pt tam ti a hele a channel ma sa pen chu epg a monetize thei lo ham te le reuse content he reuse content ji a chu monetize se lo in reuse content ti teng mi danga ki mang ai lo le min e ya chu man ham khat zo zo hi ding chi a chu monetize ki bol do thei lo hi ting ti na ai le ama sa pen chu hi chi chu aji chu ai in i het diwa poimo khat chu hi chia hi mini mi thuma channel a kamu do khat chu ama video ham ama channel a chu monetize ki bol go teng hi thei ji lo a video hol ama ange nge hi ji epg hi thei lo ham te hale ama video chu mi dang in anaki upload sa ji anei pa ta chu reuse content na ji hita bang chu kamu do channel khat lani hen kamu do tan ama ho yong chu tabang chu hiding in yong kagin mo na men reuse content a hi ji chu ani na pa chu hi le ep ham ti a hi le YouTube community guideline in aphal lo itabang chu aphal lo ham ti chu he the na di ba kahin se a channel dong ju ya chu a video ho chu aban chan ka che ngen a hi a he le khen khan na chu ni pi hong tam ti a he sambuchi nga kai tu na te pi le mo ki tu lo ti ho atho na chu sambuchi ko a ki kai yen isu yan the na tabang ho chu a omen a hi lo le lampi a sum ki thang ha ga akila na ti ho chu mi in i video hi je chon i video a ko na min aphalo akila do the ding ki ti pa chu YouTube min aphalo e chu mi tam pin avet ding hi chun hi chitabang che set na the ho chu YouTube min aphalo hi ti chu i he divin apoi mo hi chun i channel ho wa yong e ma video le hi yong le monetize the lo o me community guideline aphalo me ti hi chun a channel ani na chu chi chu ai hi chu hi chitabang video ho yong chu ka delete se in azo teng la hi chu applicable ki teng aboi lo na ding hi chitabang ho chu ka delete se in aban chan tun ama hon hi chiki ka chun channel khat na ki hon noven ma ho hi agang noven e te bol tam ka heta pun takhat ham sunga takhat hap tani sunga a channel monetize chi yang thein en ki bol do ki na subscriber jong chuti ma ai pung jiang watchable jong thing loi jiang ai le hi chu bol ding in kom ki ta na he le ama ho channel adang dang an nei no ho wa sen an hon sau hi ji chun chi yong chu channel at sen nei sa mi khat mina chu ken hi chi ki bol dinga chu yong avela ka do hin he di wa poimo ki chilanga at sen an nei sa min khana chu hona he send double hi thei lo hi chun hi chu ahin reject kit ta ye chun hi chitabang ho double send inei lo diu double send inei wa hi le hi yong le monetizable do lo diu ti na hi je he chu i bol ding teng lam careful angai jin hatet ta be to chat gyal to chat ding masanga send account kana hon kha jengam ti yong gyal to chat ding in hon kha a jong le hi chu delete masat ding ai lo la close ball masat ding chutile atha monetize ibol ki teng chun hi thei ding ai hi chun e hon jong masanga ma bana ichi thei na di ba hi chi video ka hin se na in hi chi tabang ho su hil no ho chu inei lo dio de a omen ai chu ka satan khat na chu send double hi thei lo ding ni na chu community guideline in aphal lo violence kiti ho kile na thei ti tabang ho mi le pha na thei ti tabang ho bol loading hi cho chu YouTube min aphal lo sting mi video jong hai ai thei channel man da lew han YouTuber hi wa hi ai le ai hon content ki se muten ai hon mi content iman je wa a channel a video nei nu nei pa ta monetize hin ki bol go teng yong le
monetize thei lo lo a ji the hi chun hi chi tabang ho cha hi ting a phalo ham khat chu ki tu khau tin hi lew han hi channel lu chu strike hen pi thei ai lo le video la la na dinga request and bol thei youtube men dai nga na loi tha pi yang ding ei loi tha pi yang ding hi chun hi chi tabang ho hi mi video ki tio hi ama ta in akisim ho hi a hi thei amanda lew hen pha a hi je ye chu ei ma a chu monetize chi sa hi le boy lo hin ama a chu monetize che lo ya ama video ke man kan man a he le ama chun monetize hen bol go teng le ama video ke man ka ki upload ma sat hi chun ama a chu ri use a da de yang de hi chu hi che tabang ho hi bol teng a video mal nu ham malik pa ham ta enjong a ki bol do the lo ri use a yang ye chon ching theu tin e hon video content e hon ki se mai tin long run na ding view hitin sau ta ding view hitin chom cha ding hi po in hi chu hi sau ta chi pi ding hi chon ei ma content ti lo chu ki chi so thei lo hi ei ma content chu hi le i ti phat he yong la nang man content na ki sem yang the mi a la thu ding hi tiang le phat jo se a kon video hoya mi a chi la awa i channel lo chu dam so di hinam dam so lo di ti na hi mi a la ai ye chon ching theu hitin i chi thei na di wa kain se in tu chun let's say the channel kiti chu avialin ka bol ki nevin sim phat hit in ama ho jong akipa win kyong ama ho akipa na sim phat pi ho akipa na chu ka kipa na e chun kipa ta en sim do he isim do lo le e yong ilung phai lo he chun ama hon jong fan to 9 ne tin i society di wa jong entertainment zat in pod on tin i na hele mo nu yang the he ma ho channel ko thanop zo men lung gim pe na vet dingen apama ma e chi fi vet na le thul dang lung gim ne yo se ki hai mil ven hen le se te channel he subscribe and ball pi hitin an ki tho pi hitin an ki dom to hi chu kain se do no me hele e chan chen